Hai ma'am, ai ginung silba ngang ching. Ngasi su ratio and the proportion ke angka pudnai. Hai angka si SSC GD 2023 da hangi bani. Sugumba angka ching je dum tai line mark lo buya ba knowledge am challenging oi dana to ya bang kana ini sum hangi ba chik je keep on some series se sum putara puni. Ngasi jo dum putare the question je ho bu da jawab ke aroi bu da jawab ke nakoina knowledge leiboi targade like toromu subscribe toromu share toromu comment piromu adu mathangda dum noina pambo question lerga ju mai roi dum hotke chi question jate nate to find the four proportional to the number 36 48 and 90 I believe four do adu buto I bene to the akoi piromu do sigi four proportional gi formula ji sumaine ibe ko kumain ige ya ba am tam da d equal to ya no am tam da b into c divided by a hai bani written make this mine equal koi ki a divided by b equal to c divided by d na ado c ji gi mauta sonda ina mari shu to for proportional do bu thona dom ta samjala sumaini irapani means ekoi state dum lo ba ya ba Kedogena haiba matamda a equal to kya no moina ye 36 haibadi b equal to kya no 48 c equal to kya no 90 adu ta di moina ye d ji kya no ai matamda question mark ne koi no ada smaina dum hot pe ai adu yam line hot pe ai c kedoge c gi formula ji dum khangal lore a b c ne smaina par kan da jam ning jung draga su jam shortcut ai ne koi na photo we wari ni Sida dum kedoge am da lem ani matak ke akon aham bagi matak akon bagi 48 90 sida dum 36 ne divide tawraga sigi dum knowledge da dum leiraga di ya eba do ado si d puto ke ai targa de koina b gi mauta kya no 48 into c gi mauta kya no 90 ado tari a gi mauta kya no 36 sida dum cut tawra ji ko akoi dum hana haibado 6 na common law sida am 90 ye kenu da ko dam da 6 6 ya 36 sida indana 15 le adu ga mu second mo ina ka sai mu machu to isina ko yan tawa u na ni ko adu tar ga di mu 6 na mu kya da ka sai tar ga di 48 da ke 8 ni 8 6 ya 48 adu da di le mo ri kya no 4 sorry le mo ri kya no hai matam da 8 into 15 ne adu ita de ani into tawtar gadi kya target na hai matam da 5 4 ja no sorry 8 5 ja 40 adu ita de 120 tare sigi answer ji kya chunge na hai matam da e ne ba masai gi 120 ji ne ba answer ji masai ge do this mine hole kan da yam line hot be ai ko adu hana joy kare na koi na knowledge pangboi targadi like toromu subscribe toromu comment piromu adu ganda question ji hobda jawab ke aroibada jawab ke mathangi previous year ki question ji ngai award to dum series 9 por ke mathangi question ngai ram